Kanikadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli da ilusatas im kinikilong kimat bakongsan jong ka khubor an shimbanta umuntu rang badu Narendra Modi ha ka jingrakhe ya ka Constitution Day mentarasngi Pinchari ka District Magistrate jong ka East Khasi Hills da ka curfew ha ka por minmit ha kaput India bat Bangladesh But an pa shithi pen kan mau ki Autonomous Council jong ka thancha tay la mingi sha umintri korbari u Amit Shah halor ka kam bay day but ka 6th schedule ong unoyalam kaleng yatay ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC u ba tito starwil khain. Menteri Rang Badu Narendra Modi unya shimbanta ha ka jingrakhe ya ka Constitution Day mentakasngi ka banlong ha Central Hall jong ka Sambidhan Sadan ka President Draupadi Murmu u Vice President CP Radhakrishnan bat ulampang ka Lok Sabha u Om Birla ru kinyadan lang ha ka ni ka jingrakhe ringkat bat kitkhot jong baro artli ki yeng dorbar thawan jong kari Ka President Draupadi Murmu kanyalam hakaba pule ya ka preamble jong kariti sensyari. Hadir nangta anpelat ya ka benta jong kariti sensyari balapin kala syaki khandai tali ki jaikitin bakin thup ya ka Malayali, Marathi, Nepali, Punjabi, Bodo, Kashmiri, Telugu, Odia bat Assamese. Kandanru ka jingpelat ya ka kot lingkudop sakan mau. Mentau senem keriti sensyari kala kenjo syaka senem ke bahinyo pohon riau nadu balap pediang ban pentrekam yaka. Ka District Magistrate jong ke East Khasi Hills District ikong RM Kurba hanin kesngi ila penjari da ka curfew ha ka por minmiet kata nadu prabaji minmiet hadu henry bajem step ha ki jaka ki badon 6 kilometer na u zero line ha kaput ke India Bangladesh ka bakhan ya ka jingya jung ki brio ki batmu banjam cha Shillong uput ke Bangladesh la ne bandung tu shapo ri India Lakhang ru banyalum brio sangut Nepalan nepen long kejingat ba banra yakinu kinu kitiar pen mensau bakan thup ikiding kinar bat kimau hasilang ter ka kaput India Bangladesh kumjo ru ya kejing khai be ani ki masi kijing di pin buat ukwai tumpau ktung kibiri secret uslasha bat kiwei Kene ko hukum kan trekam no mardor nado balapin mi yaka bat kan ne hado arbanai nado kasngi balapin mi yak hukum. Ka Meghalaya State Commission for Women ringkat bat kabor penya district jongka West Giant Hills ka DHEW bat ka District Legal Services Authority kila sedang nen kesngi ya ke jialap bakhan riu sngi hayau musyang jawai ban persya ya ke jing ban ben bat thombor ya ki kenthai ka program ka balong shibanta jong ke jing rakhi ya ke International Day for the Elimination of Violence Against Women ka kentu ban kentiu ya ka phang ka bong Unite to End Digital Violence Against All Women and Girls bat kinongkren ki kentup yai LBR Marak Repaya Pasa bat ka chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Women MSCW ikong Yamans im Hakajingkren ikong Yamans im ila kentu badai ban pendon kam atkar ya ka social media bat ila banru ya ka jing a jing pensai na ka banta ban yada ya ki kenthai na ki jing ma ki bala ban yo lengba ka social media bat na ka perthai ru Ka District Disaster Management Authority East Giant Hills kala penlong ya ka Block Incident Response Team Training hinin kasi hawapung bat halum shinong CNRD Block. Kakliat nong penya jong ka DDMA ikong Donna L. Kargongor ilabatay siya pang ka Incident Response System. Kajing Krishan jongka hakabeday bat kaan hapo ka Disaster Management Act bat ya kadur kadar jongka hapo ka National Disaster Management Authority.
Ikong dona kharkongor ila banru halor ke jing pin kre lupa ki mock drill bat ke jing trelang da ka bakado ya ki nuksa hakapor ke jing wan shop ka klam covid khat khandai. Kidkhat jong ka civil defense ke lapin I ya ki rukom a jingrap mardor ne first aid ke jing pin kam ya ki jing thia le ne stretcher balapin wandur thamai bat ki wei de. U officer ka fire service iba H lamare ilabatay shapang kirukom pinlipding kijingada bat kirukom le banyada ne kijingmansaw hakapor ba plat im yakibriyo. Kene kadai ka Akashvani Shillong uban lam shapi yakukubor. Ban peteng biam ya kubor u Chief Executive Baminshua CEM John Kakech EDC ubalong ru unoyalam kalyang yate uba Tito Starwell Khan ulaong baki Autonomous Council John Kathanchate la mingi ken sapha kashiti pen ken mau sha Menteri Korbari u Amit Shah halor ka kam sateng bala slembha kabede bat ki kondon ka 6th schedule hapo ka 125th Constitutional Amendment Bill arhajar khat khandai. Uba Khan ubalakran haka national seminar balapinlong da ka All Bodo Students Union ha New Delhi ulaong baki council bat kiru shampang kila kentu ya ka sokar pedeng bakin le no halor ki kular balakle bat ban pentrekam ya ka arhajar arpo Bodo Peace Accord. U President ke Meghalaya Butcher Association uba Esron Marwin ulapin pau ke jing skokya halo ke jing pinjinjar jong ki pulit ya ki kali bakit masi Haribhoi district. Habakran hakino thok kubor uba Marwin ulong bak Butcher Association kalaya kendo yu superintendent of police ke Haribhoi u Vivekananda Singh Rathore hadin baki kali kit masi kila shapan pai biang haki checkpoint. Ulaong banakalyang USP ulapenti kena bandaya keren pha banyo kajinga trelang bat kenturu yakinongnya jongki kali kit masi bakin da pentip yakipulen shuma bakin mi nakayauti masi. Uba Marwen ulapenrap shushu badon katuk niki kali kibala shapen sange dangshen hajan ke checkpoint hakwinain daka bakenno balale katkum ki hukum jong ki bahalor bat kentat yaki jingkenno jong Haribhoi Livestock Supplier Association. Kasang Kantay Unitarian Union Northeastern India nin kasngi kala penlong ya ka program pensyai bat pensung tu pat ba halor kumno ban pendo pendam yaki kam thombor ban ben yaki kantay bat ki kenna ha State Convention Center Shillong. U Principal Secretary Sampat Kumar ulay ro yaki nikakam da kababan yaki jingduan kam ban hikai bat pensung tu yaki pait nong shong shnong kabaya sulok bat ka jingshim jingkit kli lang hakaban weng yaki nika jingsniu. Ukumar ulapin scam yaki jing a jing kersan jong ka sorkar bat pinsha yaki jingduan kam ban pensung tu yaki kantay bat ki kena shapang ka jing bam batayment bat ka jing shingan. Ka President jong ka Union ikong Marki Pasar ilapin scam biam yaki jingkular jong ka Union hakabantay yaki imlang saalang ka basingan bat banyay beteng ban pensung tu yaki para shinong para tau shapang kumno ban kiar na ki jing kaja hayeng hasem. Ka Eastern West Khasi Hills District Judo Association hinin kasngi kalapin kuburam ya ilari ka kharkalyang khasaus nem karta ibana kashnong nongdom ibnayo ya katakamar nong haga sub junior national judo championship arajar arposan kabalalong hatelangana. Ka association kala itu ru ya uban shampang walang ubalami khmat ka district hakani ka jingelekai. Ya ka program lapenlong habadan Tirot Singh Hamairang hakabaladon lang u president ka association uba Dravid D Nombri u coach jong ka Sports Authority of India sai u Jonathan Larin Sanga bat ki bahayeng hasem. Kato ko kubor kalakon na ka Akashvani Shillong hakapor prabaji nina so bat ka Akashvani Judo Delhi nakabanta ka kubor hakakitin Hindi banbut ka kubor hakakitin pareng hakapor pra katsan minute kane kadai Akashvani Shillong.